Kaseng Hill State People Democratic Party ne HSPDP kebadan lang haka sorkar MDA2 kala pedang ya karai ke sorkar jela ban pendam ya ke office memorandum ciajar khnai spa nyau phosau khnang ban khanglat ya ki garu ki basa na bar jela ban wat kam haki kam sorkar kumju kala pedang bakarai ban pentri kam ya ke roster nang ni shakmat bat ban pha ya ki jing ajing mut shaka sorkar halor ke reservation policy u president ke HSPDP u ba KP pangyang ula pentip baka parti ke persya jur ya ke jing temu ka sorkar pedeng ban pentri kam ya ke uniform civil code ban pendap bakat kum ke jing tha ke chairperson jong all party meeting ban wanra ya ki suggestion sha ka sorkar ha ka ba kan expert committee kan ha ban khami de ban ta ka singi ngim pa la ban IFE ya ka ya ki jing ai jing mut jing par khoi namar ba baro ki bengla yo lum na ki remember hadum ta ka singi kinang don ki bangi ha ban bai khamba han re ya ka ne ngi sa pentip sha ki lat patai ke war chopi ber pintip siki pai ba par khoi ba ke SPDP ke don khindia por ban trei pendap yang le ka banta shab ni submit ya suggestion sha ka sorkar jila halor ka resolution policy dan kumni dana kaliang jong presiden jong ka UDP ada pentip sing itu bana kaliang chongki kila shong ka CEC bat ba kila nang submit ya itu ki suggestion sha ka government Nrai kadon ru ke jing ekren jungi ba jimut jing berkat ke jongki ba ke jungi kanam ya pherthan tang ban nakaleng jungi ke SPDP ba deru hidat ko ahi banginda kami benia ba shushu nalor ki bangil don ki bangil ekren aku tu jing kendu shop ni submit ki views and opinions jungi dan ki suggestion jungi sha ko amar latif hi ngile de ke prat trairi parti rilu om dei bengi shifting yu tau nong wei mo rei ngi long aware with fact ba lampat don kilat jeda kum ka LP ngla dawa kri bandon no pat tempe kam ya ka lani ki wei pat ki ai ki tikna ban yada ke kum ka jai mri ko pari ba yaida ya kene ka jai mri ko pari ngi don ni ki ma phi ba ngin tempe kam ya kini ki railway line la ka long si sha ka tempe ko ya ka economy ten rei ni tan kam ya ka ji eta an kong ya jai beri beri kan do sia yo misha klum pak wede bat ke UCC kumbang itip bagari India jungi ka thu ban patre kam ya ke UCC uniform civil code ke bagi ong nakaliang jungi leng ba u MDC jungi nang Ukraine nalade ku vice president nang tho chakalo commission kabalong ringkat bat ke jimut jung ka parti bangi persya ban pentai kam ya ke UCC hapo kani ke cai beli jongi hapo ke jala ke jongi ke badai ke jala ke beli itu gerbang lepa kum kata ka sidu area te kum ke parti da ke jing sngokya da ke jing sngokya naga benta ya ke jing long kerpang kriti dustur jong gari be ke jongi ke jingai jong gari be ke jongi ni sumudai man ong bangin persya ya ke jing wanra dan ke jing pentrekam ya ke uniform civil code ko ke negeri ke be ke chongi ha ke jala ke chongi ha ke jai bumi ke chongi but ha ke juga por ngila rai na ke bantaban pen smutu sya ke sarkar ka concern jongi kum ka wei ni ka parti ke badon ha ke ni ke MDA2 ke bangi juwanra ya ke mat ki jura ke jongi kalong bangin pentip sya ke sarkar walang idon minister bangi persya ya ke ni ka jing temu jong sorry ini kar India manwanra ya ke jing rekam ya ke UCC hapo ini ke jela jungi si menta ka singi jong ke HSPDP nilayo ba dekren kat tu kun teli ki kam ki ba lepai sani bha kowei ke dei hagwe dei bat ka reservation policy kabar ke dei bat ka UCC hagwe dei bat ka reservation policy roster kum ka parti ning kong ai ning pau isungu ya ka sarkar ba kani ka sarkar kalala ban pendep katu kani ki benta ke badai pat ka distribution roster kabening kong kalong ba ngisungu ba ka sarkar MDA2 kala amenno ya ka clause D jong ka OM ka basipotri ku me arjar puar halor katu ka benta ka ba yedei bat ka jing penpe kam ya ka
reservation roster. Te katkum kajing ya dan lang jong barok ki political parties haka pinla haka minutes jong ki all party meeting ar pnaitari kume arjar kulai bangi laya telilang jong barok political party lain no go BBP kam dan mentah ka sina marba ka abstain ya kajing ilang jong ka party all party meetings ban pentri kam ya ka roster in prospective manner, not in retrospective manner. Te halor gani ngila yoru ya ka OM ka batmai kat sautrik Jun arjar kulai baya katei ke jing pentri kam ya ka roster kalong ha ka prospective manner. Te ya kaning ben pau ni sumo ya ka sokar ka bal sim ya katei ka jing ajung botu all party meeting haka arknaitri gume arsyar pulai kebaarpat hadin ke jingi kren issue ba ka sorkar MDA 2 haka arpun nyotrik jong Jun arjar arpulai kalapan bayiru yak OM jong ka kat knai spa new pusau ka boong ba baro kini ki vacancies ke badai jong ki garo kategori bala ban fill up da kinu ki jaj bandri garo la ka dei na ka state ni Bombay na ka state tiya ka niru na ka liang ka government deng ba cabinet haka ba mangi ko party don way minister pa clear bangilayo but dangin ka singiru ngilawat yung tip bakal sa notification ba nadu nang ni syakmat ya baro ki vacancies jong ki garo kategori and pendap da ki briu ki badai apo kajalam ke liahi te halor kini isu nang